Ndabashuhuje mu mwese mwongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri Sport Focus y'uyu munsi. Tugiye kuganira mu minota mikeya, dufite tugiye kuganira kuri English Premier League, tuganire kuri La Liga, ndetse tuganire no kuri UEFA Champions League, mbabwire imikino izakomeza, uko amakipe azahura muri kimwe cya kane. Hanyuma tuganire by'umwihariko kuri Chelsea yujuje imyaka 120 ibayeho ku bikombe bigera kuri 21. Ikipe ya Chelsea yatwaye ibikombe 21, nagira ngo tuze kubirebera hamwe. Hanyuma uyu munsi hari imikino iri bube muri English Premier League. Ekipe ya Arsenal yaba yakira ikipe ya Chelsea. Ntago nzi ngo ribuze guhabwa igihembo muri iyi myaka yari imaze, ariko Arsenal irahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda iyi match, kuko narebye muri match 5 ziheruka, Arsenal yatsinzemo match 3, banganyamo match 2, Chelsea nta nimwe yigeze itsinda. Rero Arsenal iri guhabwa amahirwe agera kuri 75%, Chelsea cyarira umwanya wa 25% byo kuba yatsinda iyi match. Urumva ko ni match iri hejuru cyane, ariko Chelsea ntabwo ihabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda uyu mukino. Hanyuma indi mikino iri bube, hari ikipe ya Fulham iraba yakira ikipe ya Tottenham Hotspur. Ngira ngo ntago hari imikino myinshi iri bube, ariko nashatse kuvuga kuri iyi mikino ko ari ibiri. Arsenal iraba yakiriye Chelsea, ndetse n'ikipe ya Tottenham iraba yakiriwe n'ikipe ya Fulham. Emirates Stadium ntago nzi ngo ni ibihe biri buze kuhabera, ariko uko byagenda kose ni ibirori by'uyu munsi. Muri La Liga haraye habaye imikino itandukanye, ariko muranyemerera mvuge ku mukino umwe wa Real Madrid yaraye itsinzemo Villarreal ibitego 2-1. Ibitego by'umufaransa Kylian Mbappé rote, kugira ngo yaje mu mukino neza. Hanyuma Atletico Madrid iraza kuba yakiriye ikipe ya Barca ku isaha y'isaa 4. kugira ngo ni minota 5 nari mfite yo kuba nabagezaho uko ibintu bihagaze, mu nyihangane ndetse zo kuyikoresha neza inshallah. Bayern muri UEFA Champions League izaba yakiriye Inter, naho ikipe ya Arsenal izaba yakiriye ikipe ya Real Madrid, naho Barca izaba yakiriye ikipe ya Borussia Dortmund, naho ikipe ya PSG izaba yakiriye ikipe ya Aston Villa. Nkomoze gatoya kuri Rwanda Premier League, ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1. Byahaye Rayon Sport amahirwe yo kuba yakomeza gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota hagati y'ikipe byitwa ko ari ibikeba, ikipe ya APR FC y'umutoza Darkonovic, utavugwaho rumwe n'abakinnyi ndetse utavugwaho rumwe n'abafana n'abakunzi ba APR muri rusange. Avuga ko ari umufana w'Abareyo, akakunda ikipe ya Rayon Sport kuruta uko akunda ikipe ya APR FC, ariko ni ibivugwa mu mikino, ibivugwa mu bafana, kubera ko abafana bo icyo mupfana nabo ni ukubahereza intsinzi, ntago baba bazi ngo ni ibibera mu kibuga ni ibi. Ariko imibare Darkonovic afite ni imibare itari mibi, ariko bitewe n'uko APR ari ikipe ishaka gutwara ibikombe kandi ikabitwara cyane,
ni ibintu byumvikana. Statistique ntabwo zivuga ibintu bibi cyane ko imikino yatsinze, niyo yatsinzwe myinshi, niyo yatsinze wenda aranganya cyane, bigatuma Rayon Sport ibasha kuba yayegera ku mwanya, ariko ntabwo ari imibare mibi ku buryo yatuma yayirukanwa nk'uko abafana babimusabira. Acyafite amasezerano, ntabwo ari matoya, wenda byibuze reka bamurwaze simbizi, ariko APR yamaze gutakaza umukino wayo yari yakuyemo n'ikipe ya Gasogi, ubwo banganyaga ubusa ku busa, bituma Rayon Sport itsinda AS Kigali ishiramo ikinyuranyo cy'amanota 5. ubu rero ntabwo byumvikana ukuntu APR iri kugenda itakaza igikombe mu mikino Rayon Sport yari ifite, yari ikomeye. Harimo umukino wa AS Kigali, wenda umukino wa Marine na Polisi, izo ngizo wenda APR yamaze gukina nazo, ariko ntabwo APR iri bunanirwe Gasogi kuyitsinda mu majya n'amaza. Numva bavuye muri Peace Cup barayisezereye, ariko ntibivugwaho rumwe uburyo bayisezereyemo. ubwo rero ntabwo nzi ngo ibisigaye biragenda gute, igikombe se barakireka kigende cyangwa se barazarwaza ubutaha, kuko ikinyuranyo cy'amanota 5 ku ikipe ya Rayon Sport, ikipe idashaka guhagarara, ikipe idashaka gukomeza kugenda, ntabwo mpamya ko ari amanota makeya. Rero twihanganisha abakunzi ba APR FC bakomeje kugenda batakaza amanota. Mu by'ukuri ntabwo ari mwebwe mwakayatakaje, ahubwo ikibazo gihari ntabwo ari ikibazo abafana bakemura, ni ikibazo cyakemurwa n'ubuyobozi bwa APR FC. Rero mwihangane, mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde. Ngo iminota nari mfite turengejeho iminota 2, munyihanganire, Imana ikomeze ibarinde. Murakoze.